Bamwe mu bantu baba bakunzwe aho baba bari hose mu isi ni abahanzi. Baraturirimbira, bakadususurutsa, bagatuma amarangamutima yacu azamuka tukishima. Mu buryo bwa nyabwo byagorana kubona icyo wakitura umuntu ushobora kugukorera ibintu nk'ibi mu buzima busanzwe. Abahanzi bacu ariko bo ntibadusaba ibyamirenge ukurikije ibyo baba baduhaye. Badusaba kugura amatike yo kwitabira igitaramo cyabo, kugura album yabo, kubareba kuri YouTube na za televiziyo, kubafasha mu buryo busanzwe n'ibindi byoroheje nk'ibyo. Ibi nibyo bituma bamwe bashobora kuvamo abaherwe badasanzwe muri societe kubera ubwamamare bwabo gusa. Bamwe mu bo byahiriye kurusha abandi bose mu isi twavuga nka Jay-Z na Rihanna, buri umwe afite arenga biliyoni mu madolari ya Amerika. Ku mugabane wa Afurika, umunyasenegal Youssou N'Dour niwe uyoboye uru rutonde. Igitangazamakuru gikomeye cya Forbes giherutse gutangaza urutonde rw'abahanzi 50 bakize cyane kurusha abandi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, East Africa. Gusa nta munyarwanda ugaragaramo. Aha twahise twibaza tuti, ese umuziki w'u Rwanda urahemba? Niko kwiyemeza kujagajaga inyandiko zinyuranye harimo n'ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi. Tuza kubabwira ku musozo w'iyi video, tunababwire icyo twagendeyeho dukora uru rutonde. Uru rutonde ariko ntirugamije ihangana, ahubwo rugamije kwerekana amahirwe ari mu muziki nyarwanda ku bashaka kubigira umwuga, twigira kuri bamwe mu bo byahiriye. Muri uyu mwanya tugiye kugaruka ku bahanzi nyarwanda 10 bahiriwe n'umuziki kurusha abandi bose. Mbere yuko dukomeza ariko ndakubisa gukora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buddha, muhawe ikaze. Duhereye ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzikazi Dorcas Ingabire wamenyekanye cyane nka Sunny ubwo yakoraga indirimbo yitwa Kungora ari kumwe na Bruce Melody. Sunny afite inzu ikomeye yerekana ndetse ikanagurisha imyenda mu gihugu cya Kenya, Fashion House. Ni umunyamideli ukomeye cyane. Afite inzu irengeje agaciro ka $80 mu mafaranga y'u Rwanda. Akaba akunda gutembera mu bihugu nka Thailand, akorera business zinyuranye. Indirimbo yitwa Kungora yabaye indirimbo yahenze cyane kuyikora mu buryo bw'amajwi mu mwaka wa 2019 mu Rwanda, nubwo Sunny ubu yicuza kubera amafoto yagiye ashyira hanze y'ubwambure bwe kandi mu by'ukuri ntacyo yarabuze. Ku mwanya wa 9 turasanga Nemeye Platini uzwi cyane nka Platini P waririmbaga mu itsinda rya Dream Boys. Platini amafaranga menshi yayakuye mu masezerano ya $500,000 yagiranye na kampani yo muri Nigeria yitwa 1% Entertainment izajya imufasha kumenyekanisha umuziki we. Platini kandi yakoreye ibitaramo bikomeye hirya no hino mu isi, harimo n'ibyo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yamamariza n'ibigo bitandukanye by'ubucuruzi nabyo bimuhemba gatubutse. Abagereranya bavuga ko Platini ashobora kuba arengeje miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turahasanga rurangiranwa muri hip hop nyarwanda Gatsinzi Emery uzwi cyane nka Riderman, yatwaye Primus Guma Guma. Ubu afitanye amasezerano aremereye cyane n'ibigo by'ubucuruzi bikomeye harimo n'ibigo by'itumanaho kimwe n'izindi business zinyuranye afitanye n'umufasha we, bikaba bimushyira ku rutonde rw'abanyarwanda bakize bakora umuziki cyangwa se babikomora muri muzika. Ku mwanya wa 7 hari Ngabo Medal Jobert uzwi nka Meddy uririmba mu njyana ya R&B. Ufite n'indirimbo ye yitwa Slowly imaze kurebwa inshuro zikabakaba kuri miliyoni 100 ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Ngabo Medal yavutse mu 1989 avukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nyuma aza kuza i Kigali ari naho yaje gutangirira urugendo rwe rwa muzika muri 2008. We na The Ben baza gukundwa cyane bidasanzwe. Muri 2010 Meddy yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpamvu z'amasomo n'iterambere ry'umuziki, ari nabyo byaje gutuma abonera y'amahirwe menshi adasanzwe yamufashije kugera kuri byinshi mu buzima bwe, iterambere ry'umuziki we, ndetse akaba yaranahuriyeyo n'uwo baje kurushingana, Mimi. Meddy ubatuye muri Amerika, aracyakora ibikorwa by'umuziki nubwo atari cyane. Amafaranga menshi yayavanye mu bitaramo no kwamamariza ibigo birimo Airtel n'ibindi mu rugendo rwe rwa muzika. Ubu muri Amerika Meddy ari kugenda akorera business nyinshi zinyuranye, ariko nanone bigaragara ko agenda yisha umutungo we. Gusa abenshi bakeka ko yaba arengeje umutungo ungana na miliyari n'igice mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga Dr Muyombo Thomas, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso Tom Close, n'umwe mu nkingi nyamwamba z'umuziki nyarwanda ugezweho kuva ku itangiriro. Niwe watwaye Primus Guma Guma ku nshuro ya mbere.
Tom yavukiye mu gihugu cya Uganda mu 1986. Aza kwimukira mu Rwanda yiga mu ishuri ryisumbuye rya Kiziguro arangiriza muri Lycée de Kigali (LDK). Muri kaminuza y'u Rwanda yahize ubuvuzi bw'abantu Human Medicine, ari nabyo byaje gutuma aba umudokiteri. Thomas yatangiye urugendo rwe rwa muzika muri 2006 wakora nk'itsinda. Muri 2007 atangira gukora wenyine, aho yakoze indirimbo nyinshi zamenyekanye, ari nabyo byamuhesheje gutwara Primus Guma Guma ku nshuro yayo ya mbere muri 2011. Tom Close afite inzu y'ibitabo yitwa Iga Publishers, gahunda yerekana amashusho y'abana, cartoon animations n'ibindi bikorwa bitagira ingano bibinjiriza gatubutse we n'umugore we Tricia. Tom Close abarirwa hejuru ya biliyoni na miliyoni 700 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben. Kuvuga iri zina muri muzika nyarwanda byumvikanisha ubuhanga bw'umuziki buvanze no gukora cyane. Benjamin yavutse mu 1947 i Kampala mu gihugu cya Uganda, nyuma aza kwimukira mu Rwanda. Muri 2008 The Ben yari yaramaze kuba umwe mu bahanzi ba R&B bakunzwe cyane mu gihugu. Ibintu byatumye agaragara mu maso ya benshi, atwara ibihembo byinshi birimo Salax n'ibindi byinshi binyuranye. Ubu The Ben abarizwa muri Amerika. Bitewe no kumenyekana bitangaje kwa The Ben, byamuhesheje amahirwe yo gukorana n'ibigo bikomeye cyane kandi bihemba neza. Aha twavuga nka Tecno Mobile, ikigo gikora telefone. Hakaba harimo kandi uruganda rukomeye ku isi mu gukora champagne. Nubwo bigaragara ko The Ben atagikora ibikorwa by'umuziki cyane, gusa ibikorwa byo kongera umutungo byo aba bikomeje, bikaba bimushyira ku rutonde rw'abahiriwe n'umuziki mu Rwanda. Kwibutsa niba wakunze iyi video uri kureba nonaha, wayiha like, ushobora kandi no kuyisangiza inshuti zawe nazo zigasobanukirwa. Ku mwanya wa kane turasanga Ingabire Jeanne d'Arc Butera wamenyekanye cyane nka Butera Knowless. Uyu ni umwe mu bari batangiye umuziki wabo hakiri kare cyane, biza no kurangira bimuhiriye. Niwe mukobwa umwe rukumbi wabashije gutwara Primus Guma Guma Superstar. Amaze imyaka irenga 12 mu muziki. Butera yavutse mu 1990 mu karere ka Ruhango, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Mu bwana bwe Butera yumvaga azaba umusirikare. Ubwo yigaga mu bigo nka Apalud na Apase mu mashuri yisumbuye, Butera yagaragaraga mu b'imbere muri korali zo ku ishuri. Muri 2012 Butera yatangiye kuririmba kinyamwuga, ibintu byaje no kumuhira, atwara ibihembo binyuranye birimo Salax na Primus Guma Guma Superstar n'ibindi byinshi binyuranye. Krobu Knowless ari gukorana n'ibigo binyuranye birimo nka Infinix n'ibindi, kwamamaza gahunda za leta zinyuranye, ibitaramo yagiye akora yaba ari mu Rwanda no hanze n'ibindi byinshi, byose bituma aza ku rutonde rw'abahanzi batunze agatubutse mu rw'imisozi igihumbi. Krobu Knowless abarizwa mu nzu y'umuziki ya Kina Music, yashakanye na Clement. Ubu batuye mu nzu nziza cyane iherereye i Nyamata mu karere ka Bugesera. Nta kintu na kimwe kuri ubu ngubu kirabaho cyatuma mvuga ko nzaba mu muziki. Ku mwanya wa gatatu hari Masamba Butera Intore uririmba indirimbo za gakondo. Masamba Intore yavutse mu 1969 i Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ise yitwa Sentore Atanazi, naho nyina akitwa Mukarugagi. Ubu Masamba Intore ni umuhanzi ubikora kinyamwuga, akaba ari umucuranzi, umwanditsi w'ibihangano, umukinnyi, actor, akaba ndetse ari n'umutoza w'imbyino gakondo nyarwanda mu itorero ry'igihugu Urukerereza. Akaba ari n'umwe mu bahanzi bamamaye bibanda ku bihangano by'umuco. Muri 2018 Masamba yahawe inshingano muri Minisiteri y'Umuco na Siporo zo kuvuganira abahanzi, ndetse akaba n'umutoza mukuru w'itorero ry'igihugu Urukerereza. Ubu bwamamare n'ubuhanga yihariyeho nibyo byatumye abona amafaranga menshi ashora mu bikorwa binyuranye. None ubu abarirwa arenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko abakurikiranira hafi ibikorwa bye bagenda babitangaza. Ku mwanya wa kabiri turasanga umwe mu bahanzi bakunzwe cyane kurusha abandi bose mu gihugu, Itahiwacu Bruce, uzwi cyane nka Bruce Melody. Nubwo bigaragara ko hari aho amaze kugera, gusa ariko mu rugendo rwe inzira zasaga nk'ahatari nyabagendwa. Bruce inkuru yitangirira ku musozi wa Kanombe mu mujyi wa Kigali, ubwo habaga igitangaza mu 1992 Bruce akavuka. Amashuri ye yayize ku ishuri ryisumbuye rya Efotec na Islamic y'i Rwamagana.
mu bwana bwe yakuze aririmba muri korali y'abarokore y'iwabo i Kanombe, akanabahimbira indirimbo ariko ntibamuhe umwanya ngo yigaragaze, ahubwo bakaziha abandi akaba aribo bazitera. Ibintu byaje gutuma afata umwanzuro wo kujya muri studio mu 2006 nubwo bitaje kumuhira kuri iyi nshuro ye ya mbere yari abigerageje. Bruce yaje gusubira muri studio mu 2010 akora indirimbo yitwa Inkovu. Muri 2011 akora indirimbo yitwa Ngiye kubivuga n'indi yitwa Tubivemo. Izavuga ko arizo ndirimbo ze za mbere yahereyeho. Abatangira urugendo rw'umuziki kuva icyo gihe kugeza amagingo ye. Ibintu byaje no kumuhira maze atwara ibihembo binyuranye birimo Salax, Primus Guma Guma, Kiss Summer Awards n'ibindi byinshi binyuranye. Banza umva aka kantu. Bamwe bati iyo ushaka kumva indirimbo zigezweho kandi zitwika dukurikije imvugo y'ubu, ushaka indirimbo ya Bruce Melody. Ibi byamuhesheje amahirwe yo kwamamariza kampani zihenze akaba brand ambassador. Aha twavuga nka Primus Rwanda, Tecno Mobile Rwanda, akaba yamamariza n'ibindi bintu byinshi binyuranye n'ikinyobwa cya Brock yigeze kwamamaza, ndetse n'amasezerano yavugishije abatari bake ya miliyari mu mafaranga y'u Rwanda, nubwo kugeza ubu bitavugwaho rumwe natwe tukaba tutabishingiraho. Bruce Melody kandi aherutse kwihahira imodoka ihenze cyane yo mu bwoko bwa Barbas igura arenga miliyoni 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku bw'ibyo byose abantu bakekera Bruce Melody ko yaba afite umutungo uri hejuru ya miliyari 2.5 mu mafaranga y'u Rwanda, bikamugira umwe mu bahanzi batunze gatubutse muri iki gihugu, akaba ari impamvu aza kuri uru rutonde ku mwanya wa 2. Ese ko tumaze kubona abandi bahanzi bose bakomeye yaba ari Meddy, The Ben, Melody, Tom Close n'abandi, ninde ukeka ko ari uza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'abahanzi bakize mu Rwanda? Ukeka ko yaba ari Element, Mani Marite cyangwa Papa Cyangwa? Mutubwire uwo mutekereza muri comment. Ku mwanya wa mbere turasanga Ruhumuriza James. Igitekerezo cyo gukora uruganda ni izihe wakoze zindi? Nacuruje amamodoka. Narabikoze, nahinze umuceri. Abantu ntabwo babizi. Wow. Nahinze umuceri. Uzwi cyane nka King James. Uyu yamenyekanye cyane ku ndirimbo ze zuje imitoma myinshi n'amagambo y'urukundo. King James yatangiye urugendo rwe rwa muzika mu mwaka wa 2006. Indirimbo ye ya mbere yayise Intinyi yayisohoye muri 2009, akomerezaho n'izindi nyinshi zaje gukundwa cyane muri rubanda. Akora ibitaramo, atwara ibihembo binyuranye, ariko cyane cyane yubaka business zirimo uruganda rutunganya ibyo kurya, inyubako zikataraboneka, ndetse n'urubuga rwe rwitwa zanatalent.com runyuraho amashusho y'ibihangano binyuranye, kimwe n'ibindi bikorwa uyu muhanzi ashobora kuba adashyira hanze. Abasesenguzi bavuga ko yaba afite umutungo urenga miliyari 3 mu mafaranga y'u Rwanda, n'akayabo mu Rwanda. Ngaye nguko ibyo abahanzi 10 bahiriwe n'umuziki mu Rwanda kurusha abandi. Uru rutonde ntirugamije ihangana, ahubwo rugamije kwereka abakiri bato bashaka gukabiriza inzozi zabo mu muziki ko harimo amahirwe, ndetse no kwerekana ko byose bishoboka. Imibare ivugwamo ni igereranya kuko biba bigoye cyane ko nyir'ubwite yabyitangariza. Ushobora gusanga bitandukanye cyane n'ibyo wari uzi cyangwa se wari witeze. Gusa ubutumwa bw'uko mu muziki nyarwanda bishoboka bwo bwatambutse. Mu gukora iki kiganiro twifashishije imbuga zinyuranye zirimo inyarwanda.com, umuryango, yegob.com, urubuga rwa Wikipedia, ibiganiro byakozwe mu bihe binyuranye n'ibindi. Niba kunze iyi video wayiha like, kora subscribe ukure no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikindi cyifuzo cy'ibyo twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire.